Drago mi što se ponovno vidimo. Eto, još jedan dan nam je dao Bog, zdravi smo, živi, krećemo se i imamo vremena da proučavamo još neke važne teme koje su vezane uz naš život. Ovo predavanje sam nazvala Izlaz iz depresije, zato što ako bi nazvala samo depresija, to je kao da kažem nešto loše i šta sad? Lako kazati o depresiji, tako, ali kako izaći iz nje? Ovdje sam u ovom predavanju izabrala više uzročnika depresije, jer depresija je nešto jako veliko. Ljudi mogu iz različitih motiva postati depresivni, a ja sam ovdje izabrala nekoliko što praktično susrećamo često u našem životu. Možda ćete se naći u jednom od tih, možda nećete, ali idemo da probamo naći izlaz iz nje. Postoje neki principi koji generalno važe za depresiju. Ovaj život na zemlji je često kao vreme. Eto, tako promjenjivo. Ima sunčani dani, kao što smo mi imali ove 2 sedmice, bit će do nedelje, to baš kako bio naš seminar, bilo sunčano vrijeme. A onda dođu oblačni dani, dođu olujni dani, eto tako i naš život često. I ponekad osjećamo kao da se stalno neka mračna scena pokušava navući na nas. Ko neka mreža i nekako ne možemo da ispijamo van. Dođe tako, ne znam šta je problem, nešto nisi sretan, nešto nije u redu. Naše misli i emocije često teško izdržavaju promjene i šokove u životu. Čini se kao da jedna patnja završi i dođe odmah druga iza nje. U predavanju o stresu mi smo mogli naučiti da nema smisla bežati od patnje. Rješenje je da patnju u životu jednostavno prihvatimo. I nemojmo zaboraviti da naš život na zemlji nije siguran. On se neprestano menja. Mi radimo planove za sutra, za iduću godinu i najčešće od onog što smo isplanirali ne ispunimo. Zašto? Možda smo mi htjeli, ali eto, okolnosti, pa snaga fizička, pa dođe bolest, pa može svašta nešto biti. Isto tako i na predavanja, neki su ljudi isplanirali da će doći i onda rodila se beba, onda nešto drugo bilo i tako. Menja se okolnosti. I udarci u našem životu mogu naići sa strane sa koje bi najmanje pomislili. To je teško. Kada mislimo da je sve sigurno i tako, onda dođe val od nekog tamo te i bude zašto sada? Tako se događa u životu. Dakle, nemojmo imati mnogo očekivanja od ovog života kao da on je ružičast. Nije. Ja sam već spomenula da kada se rodimo, plaćamo. Ako nećemo plakati, onda nas lupe da plaćamo, kao što sam kazala. I nemojmo dozvoliti da ono što oko nas utječe na naš mir. To je u našoj odluci. I život nije zaista u onome što imamo, pa čak ni u onome što radimo, to nije život. Ti vidiš da jedan posao što si obavio, ajde da kažemo da sam radio cijeli život i uspostavio sam jednu veliku kompaniju koja nosi puno para i svašta nešto i ja ostarim i onda imam muku, umjesto da budem sretan u starosti, imam muku kome ću ja tu kompaniju ostaviti. Zato što dođe vreme kad, eto šta si radio, moraš da ostaviš drugove. A mi smo jučer naučili da smo stvoreni, mi smo zato stvoreni, da mi budemo upravitelji. Trenutno upravljamo prolaznim dobima. I ako budemo korektni tim prolaznim, verni u njima, onda ćemo postati upravitelji boljih neprolaznih stvari. Tako je Bog kazao, on ne laže kad nešto kaže. A mi ćemo se danas baviti depresijom kao jednim događajem, jednim fenomenom koji nam se može dogoditi. I pokušat ćemo pronaći izlaz iz ovog stanja koji ima za cilj da nas paralizira, da nas oslabi i oduzme nam vlast upravljanja nad sobom. Uzroci depresije mogu biti dvostrani. Mogu biti fizički i psihički. Kod fizičkih mogu čak i neki medikamenti koje koristimo uzrokovati depresiju. To su njihove nuspojave. Ako imate neke medikamente šta kupujete, uvijek pročitajte šta su nuspojave. Znate?
Da ne biste pomislili da imate slučajno neku bolest, a to može biti samo efekt tog lijeka. Uvijek pročitati uputstvo za upotrebu. Iako kada rade reklame na televiziji, reklamiraju neki lijek, uvijek tako, on je dobar za ovo, dobar za ovo, dobar za ovo. I onda u brzini svjetlosti, da stignu u onu sekundu, da ne plate više para, onda u brzini svjetlosti kažu, nemojte zaboraviti konzultirati se sa liječnikom i pročitati uputstvo za upotrebu. A mnogi ljudi to ni ne čuju i onda nisu svjesni da medikamenti šta uzimaju, da to njima stvara probleme. Isto tako ljudi koji konzumiraju alkohol mogu oboljeti od depresije. Neka istraživanja su pokazivala da je nedostatak serotonina, onog hormona sreće, može isto uzrokovati depresiju. Druga istraživanja kažu da kod nekih funkcioniše kad uzmeš tablete ili injekcije serotonina, kod nekih ne funkcioniše. Ali može biti da to nekome pomogne. Onda, nedostatak određenih minerala i vitamina isto tako može nas učiniti da budemo onako. Nisam sad ništa. Ne znam šta mi je. Ne znam zašto. I tako. A može biti samo nedostatak nekog minerala ili vitamina. Zato je dobro kada dođete u takvo stanje za ništa, da provjerite svoje stanje u krvi, da se vidi da nije nešto slučajno nedostatak. I naš oslabljeni imunni sistem nam donosi bolest i onda kad imaš bolest, onda si dobio teret i možeš postati depresivan. Zato što bolest imaš danas, sutra, preksutra, mjesecima, godinama. Nećeš tako. Tako da postoje različiti fizički uzroci depresije. A mi ćemo krenuti na još nešto vezano o depresiji zbog bolesti. Ja sam od ovih fizičkih izabrala bolest, zato što u radu u sanatoriju sam vidjela da kad ljudi obole, njima je to jako teško psihički proći, bolest koju imaju. Pogotovo ako je došla odjednom bolest ili ako su shvatili da imaju neku bolest koje su otkrili da imaju u jednom jako razvijenom stadiju i boje se. Bolest, ona naše tijelo uništava. On je naš neprijatelj. Kad se naše tijelo i bori protiv bolesti, ponekad je to rat koji traje godinama. Ja se sjećam jedne pacijentice što je imala jedan teški rak kostiju i ona je to izdržala borbu 7 godina. Ona bi možda još malo duže živjela, ali imala faze kada dođu Božić, dođe Nova godina, onda donesu čokoladu, ovi prijatelji, ajde malo ti jesti sa nama i tako. I onda ona ponekad i popuštala, ali 7 godina, koliko se držala striktno režima, uspjela da još si prolongira život. Znači 7 godina je puno. Ti možeš puno stvari u 7 godina u životu da staviš u red. Ako, na primjer, si imao konflikte s nekim, da umreš pomirene savjesti. Ako si imao neke želje u životu, da sada malo razmisliš šta je život. Neki ljudi umru za 2 mjeseca kad im se otkrije bolest. Koliko oni vremena još imaju neke stvari popraviti i tako. Imala je dosta vremena. To može biti rat koji traje godinama i često je bilo obeshrabrena. Onda opet nekako uhvati hrabrost i tako. To je jedna bitka. Pogotovo kada ideš od lekara do lekara i ne može ti pomoći. Stalno nešto, neku terapiju ti daje, probaš ju, nije dobro baš, ili neke lekove, ili neku metodu ti neko kaže koja ti je od male ili gotovo nikakve koristi. Plus, imaš tu bolest i onda dođu sve druge okolnosti, kao na primjer, bolestan si, a nemaš para. I neka je financijska kriza, izgubio posao. To je jako teško. Se razboliš, onda još izgubiš posao. Onda ako još na svetu imaš probleme u familiji, na primjer, djeca imaju neke probleme, pa onda možda roditelji su stari, bolesni, sve se to skupi i još gore je kad ostaneš sam. Bilo je takvih slučajeva koji su se razboljeli i kad se je razbolila jedna žena, suprug, doviđenja. Ostavio, samo tako. Nije ni pitao kako si treba nešto pomoći. Teško je biti bolestan i biti u sve to još opterećen. To je kao da vodiš bitku na više frontova.
Da bi mi izašli iz te depresije koja je nastala zbog mnogo crnih oblaka koji su se skupili, gdje je najtamnije još kad imaš bolest, potrebni su neki koraci. Nemojmo zaboraviti da depresija je jedno stanje u prvom redu našeg načina razmišljanja i naših emocija. I zato je važno da mi kada želimo izaći iz depresije, da imamo volju da želimo izaći iz nje na prvo mjesto. Ako ti ne želiš riješiti se tog mučnog stanja, možda ćeš piti neke lijekove, možda ćeš uzeti tablete za spavanje, možda ovo, ali to ti neće riješiti problem. Potrebno je malo izoštriti um, kao da ćeš uzeti svoj um kao neki kamen i nabrusit ćeš ga. Prva stvar, nemoj se bojati bolesti. Nemojte se bojati. Kako god da bila vaša bolest. Prihvatite borbu, znači da sada živite životom borbe, ali neka ti hrabrost nikad ne posustane. Jer ta bitka čini se da kao da bolest napreduje pa gubiš. Pa ona je sve jača i jača. Ali ti u principu budi hrabar. Da, to je bitka. Eto, neko je jači, neko je slabiji, ali ja se i dalje borim. Nemojmo zaboraviti da pobjeda nikad nije u telu, nego u našem umu. Zato što život nije u telu. Isus je to lijepo kazao. Duh je ono što oživljava, telo ne pomaže ništa. Ako ovdje je život, telo može da pati, može da bude sve, ali ti možeš imati mir i tišinu u umu bez obzira na to što se događa. Zašto su ove reči istina? Da telo nam ne pomaže ništa. Pa zato što se pokazalo u historiji celog čovječanstva do sad da uzdati se u naše telo je promašaj. Svi su umrli. Tijelo radi i otkaže nakon nekog vremena. Pa i auto što kupujemo. Auto koje ste imali prije 30 godina, ko još vozi auto star 30 godina? Dođe tačka kad ne može više. A mi više ne vozimo kočije što su bile luksuzna vozila onog vremena, što nešto bolje je došlo i tako. Ali i ove mašine što danas kupimo, ajde da kažemo onaj luksuzni BMW koji je možda od srebra napravljen, što ima onaj šejk. Pa da imamo njega i on se pokvari nakon nekog vremena. To je činjenica. Telo radi i otkaže. Zašto onda da se bojim bolesti koja napada i onako ono što je prolazno? Ona napada moje telo što je prolazno, zašto da je se bojim? Korijen ovog straha je često vezan uz naše vezanje za ovaj život. Što smo više vezani za ovaj život, to ćemo se mi više bojati bolesti i smrti. Ja ne moram od vas nikome dokazivati da je ovaj život prolazan. Mi to svi znamo, vidimo. Neko je tražio, neću kazati ko, ali neko je tražio ovdje da li postoji krema protiv bora i tako. Zašto? Zato što se vidi starost. Pa ipak mi znamo da cijeli život prolazi, a ništa. Umjesto da kažemo, dobro, znam da prolazi, mi baš to se držimo, baš to. Te prolaznosti. Zašto imamo očekivanja i čudimo se nakon što smo razočarani? Nismo li već konačno shvatili da je život prolazan? Naš sad život je zapravo samo u našim principima. Vjerovali ili ne, ali to je istina. Bio bolestan ili zdrav, ja sam ono što su moji principi. Ja sam to spomenula u prijašnjim predavanjima, ali to treba svaki dan to treba ponoviti, zato da nekako se naviknemo, da se smirimo i da se ne bojimo toliko tih vanjskih stvari. Ako činiti dobro drugima je moj princip, ja ću ga imati i u bolesti i u zdravlju. Ako je to možete vidjeti na ljudima što su uvijek voljeli činiti dobro drugima, oni će i sa bolesničkog kreveta se brinuti, a ili ima šta za jesti? A, jel može nešto tako? Uvijek će nešto. To što je princip, ne menja se nikad je bolestan. Ako je moj princip hrabrost, imat ću ga i u bolesti i u zdravlju. Ja sam borac, hrabar, to je moj princip, imat ću ga u bolesti i u zdravlju. I to bi trebalo zapravo početi još od malena, kad učimo svoju djecu. Roditelji bi trebali pripremiti svoju djecu za oluje života, naoružavši ih čvrstim principima. Vi ne znate šta će doći na vašu djecu ili na vaše unuke, neki su već bake i djece. Tako da ih naučiš da oni ne bježe od patnje,
Puno ćete im olakšati ako ih naučite da se naviknu na patnju. Da se ne boje patnje, već da ostanu nepomični u onome što smatraju ispravnim. Ja se sjećam dok sam bila mala, meni kazala mama, uživaj sada dok si dete. Zašto takva pitanja postavljaš, zašto se brineš, sekiraš, šta imaš ti sekiracije, ti mala, ne znaš ti šta je život, šta je borba. A ja sam htjela biti velika, ja sam htjela raditi, ja sam htjela svašta nešto. I eto, prošlo detinjstvo, ni ne znam kako prošlo, postala velika, odjednom se našla sama, plivaj kako znaš. I eto. Ali moja mama me pripremila da budem borac. Nema odostajanja misli, traži rješenje. Nema sada onako, jao i šta će sada i trčati svuda okolo sa rukama gore. Ne. Miri se, misli, pitaj, traži rješenje. Eto, taj princip mi je dala i hvala je lepo. Što mi je dala, pa eto, pomoglo jako. A osobe koje se boje bolesti, baš one trebaju princip hrabrosti i neustrašenosti. Nemoj se bojati. Smiri se. Tako. Kad smo sami, bolesni i bojimo se, iako se bolest sve pogoršava i čini se da gubimo bitku, naš princip ne treba se promijeniti. Bio sam hrabar, ostao sam hrabar, bolest malo jača, malo slabija. Upravo tada, u takvim situacijama se vidi koliko je duboko jedan princip u nama. I kad se bojimo bolesti, nemojmo bežati od nje. Nemoj bežati od straha, nemoj bežati od patnje, nemoj bežati od stresa, nemoj bežati od bolesti. Sjetimo se jarma. To je naš život. Sviđa, ne sviđa nam, sad to je naš život. Mi imamo uvijek neki jarm. Ja se sjećam jednom prilikom, bila sam na selu i na tom selu, to on tako funkcioniše, barem u tom selu, tako što krave od različitih susjeda skupi jedan pastir, šta vodi, kravar ili kako se kaže, i on ih skupi od različitih. I svaka krava zna svoju adresu. Tako zanimljivo kod krave. Onda on ih skupi, odvede ih na pašu, one se lepo najedu i kada idu kući, onda on ih vodi tom glavnom cestom i svaka krava skrene na svoje mjesto, levo ili desno skrene. Jednom prilikom ja sam bila kod nekih ljudi i oni čekaju svoju kravu da dođe kući. I mi stojimo tako na cesti, gledamo, eno nje ide, ona skreće, ali šta bilo? Ona nije baš htjela kući. Kao i mala deca kada su se igrale, pa malo da ostane, zašto ići kući. Ili mladi vole otići, može do 12 časova, može do 1, a može do 2, tako. Tako i ona isto voljela malo život, tako. I ona ima par metara do kuće, kada ona vidi na desno, tamo neki konj, jede finu zelenu travicu. I šta ona napravi? Neće ona direktno kući, nego ona skoči preko jarka i na travu. A deda nju čeka, ajde. Ona njega uopće ne sluša. Ona uopće na ovu zelenu travu jede, ona tamo. Onda je mora doći malo sa bićem da ju seti, da mora ići kući, vreme je tako. Tako, te mlade krave, one ne vole baš tako to, zašto moram raditi? A stare krave su već navikle i one samo spuste glavu i vozi. Dakle, nemojmo bežati od patnje. Nemojmo biti kao mlada krava koja, eto, tako bi još malo nešto malo zelenača, tako jela tamo. Naviknimo se na patnju radi. I zašto jaram? Zašto je jaram dobar? Zašto je ovakav život dobar? Pogledajte što je Isus kazao. Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. U kakvom odmoru se ovdje radi? Ne radi se o odmoru da ćeš samo da bude tišina i ništa ne radiš. Naprotiv, odmor na koji se ovdje odnosi jedan aktivan odmor. On kaže, uzmite jaram moj na sebe, naučite se od mene, jer sam ja krotak i smeren u srcu i naći ćete pokoj dušama svojim. Jer je jaram moj blag, breme moje lako.
dobro imati jaram? Zato da bi naučili poniznost i da bi našli mir. I zato nam je potrebno da u ovom životu imamo patnje isto tako. Pogledajte, na primjer, poniznost. Zašto je poniznost jedna velika vrlina? Zato što je ona suprotna ponosu. I mi ljudi zapravo smo po prirodi ponosni. Zato što, znate što je ponos? Ponos nije kada neko ima tako nosi. Nije ponos. U odnosu našem sa Bogu veoma jednostavno. Bog kaže nešto da je tako i ti kažeš nije tako, ja sam bolji. Svoju ideju. To je isto jedan oblik ponosa. I da bi mi naučili poniznost, trebamo uzeti jaram. I zato ovaj život ima patnje, zato da bi se naučili poniznosti. Mi smo stvoreni da imamo mir. Bog ne želi da mi stalno budemo u nekom stresu ili tako. On hoće da živimo jednim mirnim životom. Na prvom mjestu u sebi, nemamo mir. I da bi mi našli mir, kaže Isus, da nađete pokoj dušama svojim, moramo naučiti tu poniznost, da prihvatimo patnje i da više ne kažemo zašto, boli me, žulja me. Boli je. Tako, kao na stara krava. Proći ovaj život. Životna škola je zapravo jedna milost. Možda vam se čini da je to kazna. Eto, zato što su pogrešili, sada će da budu kažnjeni i imat će samo patnje. Ali nije tako. Životna škola je zapravo jedna milost. Zato što je to, mi vidimo da Bog koristi upravo patnju i jaram da on nama promijeni karakter. I patnja je milost, da bi se u nama razvio taj dobar karakter. Ja se sjećam puno pacijenata u našem sanatoriju koji su se zahvaljivali što su dobili bolest. Sjećam se jedne pacijentice, ona je bila diplomat. Ona je živjela životom veoma aktivnim, puno je pomagala drugima i ona je došla u naš, ona se razboljela prije mnogo godina, razboljela se jednom teškom bolešću. I ta bolest je nju dovela u stanje da ona nije mogla više da napravi mlijeko u prahu za svoju djecu. To je bio za nju, kaže ona, veliki šamak. Zato što je ona bila tako sposobna u puno stvari. Ima prijatelje i od najbogatijih i do najsiromašnijih i veoma žena sposobna. Međutim, oboljela od teške bolesti i počela da traži prirodni način kako da se izleči, svašta nešto pokušavala. I nakon mnogo godina ona nađe naš sanatorij. Ona je iz jedne strane države. I u međuvremenu ona je otkrila puno tretmana što je pomažu. I ona je promijenila svoj život tako što je ostavila diplomaciju i uspostavila firmu za proizvodnju prirodnih stvari, prirodnih produkata. I ona sada ima tu kompaniju i distribuira u nekoliko zemalja produkte koji su zdravi. Međutim, u razgovoru sa njom, ona kaže, za mene je ta bolest bila veliki šamar i ona je kazala, Bog je mene jako ponizio. Ona je imala nešto u sebi ponosa. I ona sama je to meni kazala, ja nju nisam ništa pitala, ali ona sama je došla do zaključka da je to nju bilo potrebno. Ima tešku bolest, ima puno posla, ali ona je jedan borac. I ona je prihvatila taj jaram, nije se opirala, ona je prihvatila taj jaram, ali bilo je teško, to su godine. Dakle, nemojmo se mi više mučiti optuživajući bolest za razlog zašto smo nesretni. Istina je da je to jedan teret, ali što više optužuješ im taj teret, to će ti biti, još ćeš biti nesretni, to neće riješiti problem. I sreća nije jedno osjećanje, to je isto jedan princip. Ne bi se trebao mijenjati taj princip ako sam bolestan ili ne. Radije se zapitajmo, kad nam se dogodi bolest, patnja, što mi nedostaje u karakteru? Koji princip mi nedostaje? Kod nekih ljudi je problem ponos. Sada sam navela ovdje nekoliko razloga da vidimo zašto dođu neke patnje u naš život koje imaju za cilj da nas oblikuju. Mi smo kao jedno kamenje što je onako nezgrapno, imamo defekte, imamo stvari koje nisu dobre. I onda dođe patnja
I svaki udarac šta napravi? Odstrani ono što nije dobro. A mi kažemo, jao, boli, a zapravo samo odstranio ovo što nije dobro. Kod nekih je ljudi problem ponos. Zato što su ponosni, dođu stvari koje ne dole. Kod nekih je ljudi nedostatak strpljenja. Hoće sve sada hoće sve, ne može ni slušati ništa tako. I onda dođe bolest i moram ležati u krevetu i moram biti strpljiv, a ja ne volim biti strpljiv. Sad je vreme da naučiš. To je tako dobro kad sve ovo naučimo dok smo mali. Toliko si uštediš probleme kasnije. Eto, neki možda misle deca što su pobjegli, ja sam bio pametan, nisam slušao mamu i tatu i misliš, bit ću ja do kraja života tvrdoglav. I stigne odgoj malo kasnije od neke druge ruke. Nisi prihvatio mame i tate, dobiješ sa neke druge strane. Neki ljudi imaju strahove. Boje se patnje, boje se smrti, a da ih stisneš samo tako, samo šta god ti kažeš što napredi, samo boj se. I onda dođe patnja i na njih, da se oni naviknu na patnju. Da oni vide, pa nije to tako strašno, nemoj se bojati. Neki ljudi stvarno imaju strahove. Neki ljudi se uzdaju sami u sebe. Ja, svojom snagom. Bio tako jedan čovek u Vavilonskom carstvu, zvao se Nabukodonosor i on se uzdao u sebe. Veliki Babilon što sam ja izgradio svojom pameću, svojom snagom, svojim varama, tako. I kad je on tako to mislio, dođe njemu riječ od Boga, tebi se govori, care, i Bog mu je kazao 7 godina će živjeti tamo u divljini i izgubio je razum i 7 godina on živio kao zver, narasla mu kanđe, narasla mu kosa, kao neki divljar bez razuma. I kad prošlo 7 godina, kaže da mu se vratio razum i kaže ja sada sam svjestan da Bog je ono što odlučuje što je dobro. Ono kaže ko je car, nisam više ja nego ja sam sada dobar, ću slušati. Da je bio tako samopouzdan da je Bog morao da jednu jako strogu metodu učini za njegovo dobro. Ne da Bog nije tako kao vidi ovaj je ponosan i baš ću ja njega sada. Nije Bog tako, nego on, ako si ponosan, morat ćeš naučiti poniznost, a tu boli. Zašto? Zato što se popeo gore i sada mora ići dole. A ja hoću gore, moraš ići dole. Eto, za neke ljude dođe patnja da se ne uzdaju sami u sebi. Zatim za neke ljude dođe patnja da oni shvate svoju ograničenost. Ima ljudi što imaju velike talente. Toliko su talentirani i sposobni da oni mogu puno stvari napraviti. Što god im uzmu u ruke im pođe za rukom. Ima ljudi što su tako talentirani. Međutim, kada dođe patnja, onda je njima jako teško prihvatiti da su ograničeni i ne mogu. Ja sam jednu gospođu što ide joj velikom brzinom, kažem. Sposobna, jako pametna, puno stvari u životu naučila. I šta se dogodi? Razboli se brat i brat, ona njemu žao, ona neće da ide u bolnicu, u ustanovu, da tamo samo leži, a njoj žao njega, ona njega voli, a ona nju voli. A ne voli ljudi što su tako grubi, jer znate, uvijek u bolnicama, retko nađeš bolnicu gdje su medicinske sestre dobre, one su nervozne i tako. I šta se dogodi? Ona traži već dugo vremena osobu za njega, šta će biti s njim i pobrinuti se. Ne može naći osobu od poverenja koja bi bila sa njim, jer on treba 24 sata odgovornost. I ona žena puno financijskih poslova ima i šta mora? Mora sate provesti kod kuće sa svojim bratom. To je za nju teško. Briga zove tamo. Ograničenje. Ali to dobro za nju. To je jedna faza. To će proći. Onda ima ljudi što se jako uzdaju u ovaj život. Rade planove za ovaj život kao da je to sve. I onda dođe
jedna taka barijera gdje svi tvoji planovi, što si želio, žele, sve se to ruši, ne bude ništa više i onda ti shvatiš, znaš šta, pa ovo je onako prolazno i nađeš nešto bolje, ono večno. I na neke dođe patnja da se ne vežu za tu prolaznost, kao da je ovdje istinska sreća. Mislim, većina ljudi traži sreću. Većina ljudi nekako se organizira život tako da bude sretan i da ima nekako, da ispuni ono što on sebi zadao. Međutim, kada ti nađeš tu neku, kako si ti zadao, da je to sreća, tako, onda se za to vežemo. Kao da je to naša sreća. Ovaj život ili ova kuća i tako. Međutim, Bog onda dozvoli da dođe nešto što nas učini da malo vidimo da ovo što smo se nadali, nekako, da je to se nekako porušilo i da nismo mi više u tome sretni. Bog to tako učini da mi se ne vežemo za ovo što je prolazno, što god to bilo, da ne bi se ovdje zato toliko vezali, tako da ne želimo više ni čuti za ono tek što dolazimo. I još jedan razlog da se ne bi uzdali u ljude. Jer onda kad dođe bolest, onda se često pokaže ko je tvoj prijatelj. I onda se razočaraš. I onda shvatiš, na primjer, neki ljudi jako se uzdaju u druge. On mi je prijatelj, on mi je najbolji prijatelj, on me neće nikada ostaviti. I onda se u bolest ponekad dođe na tebe da bi ti upoznao karakter onih koji su oko tebe. I da se ne bi više vezao za čovjeka koji isto prolazan. A ono što je najplemenitije, kad patiš radi drugih. I to je prošao Isus. On je prošao patnju da može pomoći drugima. Kaže, jer u čemu postrada i iskušan bi, u onome može pomoći i onima koji se iskušavaju. Naprimjer, onaj ko se razbolio od raka i pobedio rak, on zna što je prolazio, psihički, fizički, i on zna pomoći osobi što to prolazi. Osoba koja je prošla, na primjer, da ju je ostavila žena ili ostavio suprug, ili da je dete umro, na primjer. On zna što je to. On može pomoći onom drugom koji je slabiji, koji nije uspio proći. A krajnji cilj sveg ovog odgoja života i udaraca i valova, tako da progledamo i da upoznamo Boga. I možda nam se čini da to nije pravedno, ali to je jedini put. Znate zašto? Zato što su nam uši pune, oči slepe, ništa ne osjećamo ko neki slepi miševi, tako živimo. I onda kad te ovo udari, pa te ovo udari, malo dođeš sebi i progledaš. I upoznaš Boga. Bog dopusti patnju. Patnja nas zapravo zaustavi u našoj trci za prolazim. I ti se, hoću trčati dalje, a taj put ne vodi u pravi život. I ti hoćeš, znate, ponekad Bog nas drži tako. Drži, ali ako ja stvarno i dalje hoću trčati za tim, onda me pusti. To je isto kada ti svoje dete uporno hoće staviti prst u struju. Nemoj. Kupiš zaštitu onom, a on uporno hoće. Eto. Tako je to. Ali nadam se da mi nismo takvi, da mi naučimo da dođe patnja i da se stavimo. Sve to podnošimo. Zašto? Zato što piše da drugo iskušenje ne dođe na nas, osim čovječega. Nećemo mi podnositi neke izvan prirodne patnje. Ali je veran Bog koji vas neće pustiti. On nas neće pustiti da se iskušate većma nego što možete, nego će učiniti s iskušenjem i kraj da možete podnijeti. Patnja ima svoju mjeru, kao čaša. Znate da neke biljke, neki čajevi koji su korisni za nas su gorki, ali nam pomognu. Pa čak i žalf je malo gorča, a jako je korisna. I još ima jedna stvar. U 1. Petrove piše nešto zanimljivo. On savjetuje vjernicima onog vremena, znate, već u njegovo vrijeme vjernici su doživljavali probleme i progonstva čak. I oni su isto tako patili. On njima kaže ovako, ljubazni, ne čudite se. Ne
čudite se vrućini koja vam se događa za kušanje vaše, kao da vam se što novo događa. Nego se radujte što stradaste s Hristom, da biste i kad se javi slava njegova imali radost i veselje. Ako bivate ukoreni za ime Hristovo, blago vama, jer duh slave i Boga počiva na vama. Oni dakle hule na nje, a vi ga proslavljate. Samo da ne postrada koji od vas kao krvnik ili kao lupež ili kao zločinac ili kao neko koji se meša u tuđe poslove. Ponekad patimo zato što se mešali u tuđe poslove, a nemoj staviti nos tamo da dobije. A ako li kao hrišćanin, neka se ne stidi, već neka slavi Boga u ovom događaju. Na što se ovo odnosi? Kaže, nego se radite što stradite s Hristom. Što znači imati udio u njegovim patnjama? Pa znate, ti ne moraš biti hrišćanin po imenu da bi imao udio u Hristovim patnjama. Hrist je se otkrio ljudima kroz svoje principe. Kada ti patiš zbog nekih dobrih principa u životu, to je isto to. Zato što ima puno mjesta u Bibliji gdje se spominje da Bog, on vidi ljudi što vole pravednost. Znači, ti ne moraš nužno biti čak ni u nekoj crkvi da bi ti stradao Hrista radi, zato što svaki dobri i pravedni princip je došao od njega. Ako ti u životu patiš zbog pravednosti koju držiš, zato što si pošten, zato što nećeš tako, ti patiš. Ali kaže, ne mi se čudi toj vrućini, nego gledaj na ono vreme kada se pokaže, kada dođe Isus, onda će biti srećan. Ćeš biti sretan. Zato što kroz tu patnju si se samo usavršio, učvrstio dobrom principu i onda će se skazati, ajde samo. I kad nađe depresija zbog bolesti, najčešće je to zato što osjećamo da gubimo. I ne želimo prihvatiti patnju i želimo život bez jarnja. Zato dođe depresija. Nećemo to jednostavno prihvatiti. Ali ako budemo ostali u stanju da to ne prihvatimo, da bežimo od te bolesti, onda ćemo doći u rastrojeno psihičko stanje ili depresiju. Dakle, prvi korak je nemoj bježati. Nemoj bježati od bolesti i ne boj se. Prihvati ju tako kako je. A drugi korak, ne boj se poraza. I šta ako izgubiš bolest? Bitku sa bolesti? Nas je onako sve čeka smrt. Znači, ti možda izgubio bitku sa bolesti sa 40 godina, umro si radi bolesti i da, i onaj će drugi živjeti možda još 30-40 godina, ali isto ga čeka. Isto ga čeka smrt. Sve nas čeka smrt. I ne boj se smrti. Znate zašto ne treba se bojati smrti? A smrt ne boli ništa. Injekcija više boli od smrti. Smrt ništa ne boli. Ne kaže kako to izgleda kad umreš. Job spominje kad mu je bilo teško, pa misli tako o smrti, o životu. On kaže, opomeni se da je moj život vetar, da oko moje neće više vidjeti dobro. Niti će me vidjeti oko koje me je viđalo i tvoji oči kad pogledaju na mene neće biti. Kao što se oblak razilazi i nestaje ga, tako, ko siđe u grob, neće izaći. Neće se više vratiti kući svojoj i kazati im, zdravo, ja sam mrtav, ali izašao iz groba. Neće biti tako. Neće se više vratiti kući svojoj, niti će ga više poznati mjesto njegovo. I još u propovedniku nam kaže, sve što ti dođe na ruku da činiš, čini po mogućnosti svojoj, jer, uslušajte ovo, nema rada, ni mišljenja, ni znanja, ni mudrosti u grobu koji ideš. Znači, nema rada. Pa čak i u onom grobu da si dosadno ti pa ideš trikati. Nema rada u grobu. Ni mišljenja. Sediš tamo i misliš. Umro si, a misliš. Nema mišljenja. Misli više. Znanja. Malo da tako nešto razmišljaš, otkrivaš, tako kako je zanimljiva ova zemlja i tako nešto. Ni mudrosti. Nema ništa tomu u grobu. Nema ništa. Naš životni dah, znači naša sila životna, to se vrati Bogu zato što Bog da život, ali naša duša nije više zato što duša je kada dobijemo život i sve što mi jesmo zapravo je uvijek materijalno. Svaka naša misao, osjećanje, to je uvijek materijalna stvar. A životni dah, metabolizam, to samo da nama mogućnost da krv cirkuliše i da mi
imamo električni impuls i tako, ali ništa više. Znači, bez tijela mi ne možemo sada hodati bez tijela. To ne postoji. I smrt je kao jedan odmor, ništa ne dobi. Radio, živio, završio posao i sad se odmaraš. Eto, to je smrt. Dakle, nije problem smrt, nego šta sam radio u životu. Mi ćemo svi umreti jednom. Svi ćemo umreti. Ali ja mogu umreti i radio sam nešto dobro i korisno u životu ili ništa korisno i umro. Svašta, neki ljudi su radili svašta i na kraju to je sve bilo ništa. Eto, svašta i ništa u životu i opet umro. Dakle, strah od smrti je zapravo strah od smrti. Zato što ti se bojiš nečega što ne razumeš. Nije smrt kad se bojimo smrti, nego mi se bojimo da nas napusti život, da više nismo. Toga se mi bojimo. Mi se bojimo smrti zapravo zato što se grčevito držimo za ovaj život. I kad osjetaš da se on tako topi, onda dođe strah. Mi se bojimo da ćemo izgubiti naš životni dah. I mi se njega grčevito držimo, kao da ćemo ga stiskajući zadržati. A znate kako je? Napušeš balon i on se ispuše nakon nekog vremena, ili ako dođe ona igla, nema više. Eto, tako je ovo. Međutim, život je dar. Život je dar. On nam se dao, kažeš hvala lepo, sada hoću nešto pametno u životu napraviti, što sam ga dobio, i nakon što sam završio, uzme mi se. Znači, život je jedna investicija, ako baš hoćete. On nije naše vlasništvo i nismo mi njega stvorili. Pa čak, ako razmislimo, da li ste vi sebe stvorili? Jeste vi sebe rodili? Jeste vi sebe formirali? Da li vi odlučujete što dišete tako, što imate život? Mi smo samo upravitelji koji su dobili život, nešto naprave s tim i zatim polože račun. To je sve. I ne moramo zato se mi tako tjeskovno brinuti za ovaj život. Nego šta nas treba biti briga? Šta da napravim? Ovo je investicija života, šta s tim da napravim? I vidimo ponovno da život nije u imanju bilo čega. To nije znak da ja živim. Znate, ima ona izreka koja je kazala jedan filozof, cogito ergo sum. I onda tako ljudi kažu, to znači mislim, dakle jesam. Znači to što ja mislim, to je znak da ja jesam, da živim. Ali to nije znak života. Zato što to mislim ima svoj kraj i to je samo, ovdje kažem, mislim, dakle živim prolazni život. Eto, tako bi trebalo nas učiti. Znate li što je život? Znate li što je život? Evo vidjet ćemo šta kaže Bog šta je život. Isus kaže ja sam život. Mi nemamo život. On je jedini život. Gledajući na njega, ako je njegova dobra volja, on nam da život. Ako nije, to je njegova odluka. Život je isključivo njegovo vlasništvo. I ovo što sad živimo, to je isto njegovo. I bolje tako. Zašto? To znači da on vodi brigu, da taj život održi, a ne samo ja. Ovaj život nije onda više moj teret, nego je to teret i njegov. Zato što je to njegova investicija. Svaki od nas kad u nešto investira, pa ne ostavi to tako i kao da ga ne zanima više. Nego, to je investicija, ako je to tvoja investicija, ti gledaš kako ide. A pogledamo samo u prirodi, ako Bog se brine i za biljke, i za ptice, i za sunce, i za planete, i sve to vodi brigu, koliko više za nas ako je dao takvu veliku cijenu. Ne kaže da je Isus umro za neku životinju. I ne kaže da je Isus umro za sunce. Nego kaže da je on umro za čovjeka. Znači mi smo puno veći objekt pažnje Božji nego sva druga djela koja onako on brine za njih. I zvijezde što svaka ima svoje mjesto i tako. Ja sam, kada pomislim samo kuda one sve putuju, tako mi se zavrti u glavi i kažem ne mogu, to je previše za mene. Dovoljno ovaj život, jedva ga razumem, pa i ne razumem baš. Dakle, ja ne poznam ni sebe, i ako ćemo biti iskreni, ne poznamo mi ni šta je sve u našem telu. I najbolji patolog, ili osobe koje se bave
proučavanje mrtvih, oni moraju jako dobro znati anatomiju, da bi mogli odrediti zašto je osoba umrla i tako. I najbolja osoba tako najviše naučena opet ne zna sve što je u našem tijelu, što sve ima. I zašto neke stvari tako funkcionišu. A kamoli tek da mogu razumjeti život. Život je velika stvar. Pogotovo u ovom konfuznom sistemu gdje je pomiješano zlo s dobrim i ovdje još više komplikovano. Zato se ne bojim smrti, zato što ni nemam život. To je jedan dar. Bog je milostiv i dao mi je život. Zato ja više ne kažem Bogom moj život. Ja kažem tvoj život, onaj život šta si mi dao. To je tvoj dar Božji i sad daj mi mudrosti šta da radim. I sve ovo usmjerava našu koncentraciju onda na nešto drugo. Kada ono shvatimo da život dobili, primili, nešto radi i vratiš nazad, kad to shvatiš, onda ti svoju koncentraciju ne usmjeravaš više na neke druge stvari, nego na nešto drugo. Onda nisam više skoncentrisan da sve snage uložim u ovaj život, da ga tako zadržim, nego u principe koje rukovode ovim životom. Ponavljam i ponovit ću još puno puta, život je u našim principima, ne u našem tijelu. Isus je kazao, duh je ono što oživljava, tijelo ne pomaže ništa. Još dodaje, reči koje vam ja rekao, dok si život. Znači, njegovi principi, to je život. Ako ih imaš, njegove principe, Bog sam će se pomenuti da ti ima život. On sam će te blagosloviti. A osoba koja postane depresivna zbog problema straha od bolesti ili prestajanja života, nije mudra osoba. Ona ulaže snage u nešto što koliko god ona želi, neće se ispuniti. Ne možeš ti zaustaviti smrt. I sve ima vrijeme, tako ima vrijeme smrti. Da li možemo zaustaviti vrijeme? I da hoćemo, ne možemo. Vrijeme ide. Sunce, ako kažem suncu, stani sunce, će me mene poslušati. Svemu ima vrijeme. Ako kažem sebi, nemoj da stariš, neće mi slušati. Starim. Uzalud se borim svim svojim željama, snagama, mislima, idejama, očekivanjima, snovima, maštanjima. I sve to ja zamislim i onda smrt. Došlo vrijeme. Kako tako brzo? Ništa ne može zaustaviti smrt. Ne može. I nemojte dakle plakati nad životom. Hvala Bogu, on nam želi nešto dati mnogo bolje od ovog prolaznog života. Zato čini da na ovoj zemlji mi ne nađemo potpunu sreću da se ne bi vezali za nju. Ako se vama sviđa ova zemlja, da na njoj večno živite, onda ćete tako živjeti, ali ja iskreno ne želim živjeti na ovoj zemlji. Lijepa ona reka Kumanovka, ali činjenica je da smrdi. A lijepa je, a smrdi. Zašto? Zato što zagađena. Bog ne voli da živimo tako kako mi živimo u patnji. On ne voli gledati patnju. Ali on je dozvolio da iz te patnje nešto naučimo da bi se mogli pripremiti za ono bolje. I on nam želi dati mnogo bolje stvari, ispuniti svaku našu dobru želju, daći nam najbolje što ima. Ali ponekad ne na ovoj zemlji, zato što ona nije dostojna. Naprimjer, ja jako volim sve proučavati. Ja volim jako proučavati znanost, da bih htjela razumjeti kako sve funkcionira. I kad sam ja počela vjerovati u Boga, ja sam htjela čitati tako i te knjige što priča o znanosti tako. Međutim, Bog je mene vodio drugim putem. Onda ja mislim, sad imam vremena da ovo proučam, dođe nešto drugo. A možda bi ja mogla malo tako ovo proučavati, onda opet nešto drugo. I dok nisam ja konačno shvatila da na ovoj zemlji nije najvažnije znanost. Znate, mene jako zanima. Ali shvatila sam još jednu stvar, da znanost koja ovdje na zemlji isto tako je prolazna, isto tako neće biti kao ona u vječnom sistemu. Da kaže, na primjer, na nebu da će lav jesti travu. On neće ubijati druge životinje. A ovdje kada otvoriš one National Geographic Channel ili Discovery ili tako dalje, i onda oni prikazuju tamo iz Afrike i šta prikazuju? Onaj lav napadne antilopu i gledaš kako on ju tamo davi, kao da je to normalno. Eto.
I ja neću sad proučavati šta rade lavovi i tako. I ovaj sistem, kako nebo, atmosfera oluje, to neće biti tako. Onda sam kazala, dobro, razumjela sam, postoje važnije stvari na ovoj zemlji i ostavit ću ja znanost za onaj bolji svijet gdje će biti onako druga znanost. I kad smo se jednom pomirili s tom činjenicom, onda za nas počinje drugi život. Onda ti živiš na zemlji, ali kao da ne živiš. Ali to ne znači da ti živiš ovako. I tako živiš i ništa drugo oko sebe ne vidiš i ne radiš. Ne, to je život po duhu, a ne po telu. Snagu za život i mudrost ne primaš odozdo od ove zemlje, nego odozgo. Ti si dalje na zemlji, ali tvoje disanje i život ti dolazi odozgo. I zato možeš opstati u svakoj oluji, jer je tvoj mir i snaga u izvoru koji je večan i koji može izdržati. I onda ovo sve prolazno je da padne, ti onako dišeš odozgo. Kao oni ronioci kad uđu u vodu, oni imaju sa sobom onu bocu kisika. Oni ne mogu u vodi bez kisika, ali oni dišu na kisik i onda gledaju šta tamo ima. Eto, kao da si uzeo neku masku odozgo. A što kad osoba ne želi prihvatiti smrt i bolest? Onda će joj biti još gore. Još više, ne samo njoj gore, nego će još više ljudi patiti oko nje. Zato što osoba koja je nezadovoljna, ona će stvarati atmosferu oko sebe koju ćeš osjetiti bez da ti neko kaže. Ona će biti frustrirana i učinit će da svi ljudi trče oko nje, a ona i dalje nije nezadovoljna. Takva osoba će radije tlačiti druge nego da konačno prihvati svoje stanje. I što? Unatoč svome tome, što se buni, što neće prihvatiti, opet će izgubiti dalje. I da se izleči, smrt će opet jednom pokucati. Ne možemo pobjeći od toga. I to je kao jedan možda lažni dobitak kod nekih ljudi. Čini ti se kao kad si ozdravio da eto, sad sam dobio i sada opet živim. Ali svemu ima vreme. I to je samo milost Božja ako si ozdravio da još nešto u životu promijeniš. Pogledajte ovaj jako zanimljiv primjer. Bio je jedan car u vrijeme još starog Izraela. On se zvao Jezekija. I šta se njemu dogodilo? U to vrijeme razboli se Jezekija na smrt. Smrtna bolest. I dođe k njemu prorok Isaija, sin Amosov i reče mu, ovako veli Gospod, naredi za kuću svoju, znači stavi kuću svoju u red, jer ćeš umreti i nećeš ostati živ. A on se okrete licem k zidu i pomoli se Gospodu govoreći, o Gospode, opomeni se da sam jednako hodio pred tobom verno i s cijelim srcem i tvorio šta je tebi ugodno i plaka Jezekija veoma. Teško mu bilo prihvatiti da će umreti. I Isaija još ne beše otišao do polovine dvora, a dođe mu riječ Gospodnja govoreći, vrati se i reci Jezekiji, vođi naroda mog. Ovako veli Gospod, Bog Davida, oca tvog. Čuo sam molitvu tvoju i vidio sam suze tvoje. Evo, iscelit ću te. Do 3 dana ići ćeš u dom Gospodina. Za 3 dana će ga iscijeliti. I dodat ću ti veku 15 godina. I izbavit ću tebe i ovaj grad iz ruku cara Asirskog i vradit ću ovaj grad sebe radi Davida sluge svog. Potom reče Isaija, donesite grudu svog smokava i donesavši priviše mu na otok i iscijeli se. On ima neku ranu, neku natakvinu. Ko zna što je to bilo? Ne znam. Ali uglavnom imao je to, stavili su grudu svog smokava. A Jezekija reče Isaiji. Sad Jezekija on je bio malo tako nesiguran, ali eto, pita on ovako. Šta će biti znak da će me Gospod isceliti i da ću do 3 dana otići u dom Gospodina? A Isaija reče, ovo neka ti bude znak od Gospoda da će učiniti Gospod što je rekao. Hoćeš li da otiđe sjen sunca 10 koljenaca naprijed ili da se vrati 10 koljenaca natrag? Oni su prije koristili sunčane satove. I to je bila takva jedna uređaj sprava koje kako je padalo sunce, tako ostavljalo sjeno i ostavljalo, oni su po tome gledali i mjerili vreme. A Jezekija reče, lako je da sjen otiđe naprijed 10 koljenaca. Nemoj, neka se vrati sjen 10 koljenaca natrag.
Znači, ti vidiš sunce išlo ovako i sada ono išlo ovako i šta sunce? Umjesto da nastavi tamo, ono ide vamo nazad. I to se spidalo po cijeloj zemlji. I Isaija prorok zavapi ka Gospodu i vrati Gospod sem po koljecima po kojima beše otišao na sunčaniku Ahazovom natrag za 10 koljena. I sunce se vratilo nazad. E sad, u to vrijeme Merodah Valadan, sin Valadanov, car Vavilanski, posla knjigu s darom Jezeki jer beše čuo da je bolestan Jezekija. Što se dogodilo? Ovdje u Babilonu oni vidjeli sunce se vratilo nazad. A znate, i u ono vrijeme su postale vesti. Mi danas preko interneta imamo vesti, a oni su u ono vrijeme isto nekako, znači, čuje se, ovaj kaže ovo, tako dođe i oni gledali što se vratilo sunce unazad i tako kroz priče doznali ovaj bio bolestan, pa se iscelio. I sad car Vavilanski posla neko darove i tako i on posla poslanike svoje tamo da se oni raspitaju zašto, kako se to dogodilo, šta bilo. I sad gledajte šta bilo. I Jezekija, saslušavši poslanike, pokazao im šta im je pokazao. Jer on kazao, eto, Bog me iscijelio, bio sam bolestan, došao opet, tako ispričao. Nije on to pričao, nego šta pokazao? Pokazao im sve riznice svoje, lešta imam ja, zlato, srebro, mirise, najbolje ulje, kuću gdje mu beše oružje i što se god nalažaše u riznicama njegovim, ne ostaje ništa da im ne pokaza Jezekija u kući svojoj i u svemu gospodstvu svojom. Tada dođe prorok Isaija k caru Jezekiji i reče mu, što su govorili ti ljudi i odakle su došli k tebi? A Jezekija reče, iz daleke zemlje došli su, iz Babilona. A on reče, šta su vidjeli u tvom dvoru? A Jezekija reče, vidjeli su sve što ima u mom dvoru, nije ostalo ništa u riznicama mojim da im nisam pokazao. Tada reče Isaija Jezekiji, čuj riječ Gospodinu. Evo doći će vrijeme kad ću se odnijeti u Babilon sve što ima u kući tvojoj. I što su sabirali oci tvoji do danas, neće ostati ništa, veli Gospod. I sinove tvoje koji će izaći od tebe, koji ćeš roditi, uzet će da budu dvorani u dvoru cara Babilonskog. Što se dogodilo? Na drugom mjestu kaže, samo kad dođeše poslanici knezova Babilonskih koji poslaše k njemu da raspitaju za čudo koje je bio u zemlji, sunce vrati nazad, što je Bog napravio? Ostavi Bog Jezekiju da bi ga iskušao, da bi se znalo sve šta mu je u srcu. Znači, on je imao on se razbolio i Bog kaže njemu da ću ti još 15 godina života. I Bog onda da pokaže Jezekiji da njegovo srce još nije u redu, on dozvoli da ovi dođu i ostavi on Jezekiju, nije ga spomenuo, pokaže ti, on je baš ostavio Jezekiju da pokaže šta je njemu najvažnije, šta je njemu bilo najvažnije, šta je imao. I onda je Jezekija shvatio. Što, prozor? Da otvorimo prozor? Dobro. Slažem se. Sada ćemo preći na psihičke uzroke bolesti. Nadam se da ste skoncentrirani. Možda će ovo nekoga božiti. To mi stvarno nije cilj. Ne znam tačno sve patnje kroz koje ste prošli i koje ste udarce doživjeli, ali ovo su činjenice. Postoji depresija uzrokovana zbog velikih očekivanja od sebe i ambicije. Kao kad si mali pa gradiš kulu od karata i hoćeš napraviti kulu od više. I što se dogodi, staviš ono jedno i sve se sruši. Kao malo dete meni je to bilo jako da sam odustala, neću više graditi kulu od karata, uvijek se sruši. I onda ponekad ti se čini za sve moram ispočetka, sve mi se srušilo u životu. Opet se sjetimo, život nije u onome što imaš. Još jedna stvar. Mi imamo ponekad sliku o sebi kako treba da se razvijemo i na koji nivo treba da dođemo svom razvoju. Ali ja kažem, nemojte željeti kontrolirati svoj razvoj. Hoću biti ovo. Mi često ne znamo što je najbolje za nas. I želimo drugačije metode odgoja nego što nam su zapravo potrebne. Mi nećemo patiti. Nećemo na drugi način.
ali da bi se neke stvari makle, mora doći partner. Mora doći. Eto, ovdje imamo primjer jednog čovjeka koji je broker i on će skočiti kroz prozor sada. Radi čega? Radi tamo neki svašta. Da svoj život izgubiš za ovako nešto. A znate koliko ljudi danas još počini samoubojstvo u velikim financijskim centrima? Hong Kong, New York, London. Radi čega? Znate, danas su brokeri pod velikim pritiskom. Zato što stalno neke krize, stalno nešto ovo. I oni imaju često ovaj problem što imaju ambiciju, imaju velika očekivanja od sebe. Ako sam tako sposoban, to je znak moje sposobnosti, ako sam uspio da u tome... I ponekad su onako kompetitivnog duha, koji je bolji. I onda kada se uništi tvoj ponos, kada se izgube pare, kada je gnjevan ovaj investitor i tako, onda on više ne vidi ništa izlaz, samo da se baci i da nije više. Zar radi toga vredi biti depresivan, radi toga vredi da se baciš, da počiniš samoubojstvo. Svašta. Nadam se da to nije ničiji problem ovdje. I, na primjer, neko završio neki visoki studij i ne može naći posao u struci, radi tamo neki posao. Ok. Moja mama je učiteljica. Ali moja mama je bila jako dobar student, bila je čak i vođa studenata. Imala talente, darove, sposobnosti da mnogo stvari radi. Imala želju da ide na više škole. Ali, tako, spletom okolnosti onda se ipak udala, rodila nas decu i morala izabrati šta hoće. Hoće decu ili svoje studije. Ona je izabrala decu, nas. I ona kako živi? Jako skromno, moja mama. A ima sposobnosti velike, ali živi jako skromno. I ona je već odustala od ja hoću nešto visoke škole i tako. I prošla je ovu krizu ambicije. A mogla je. I onda kad vidi tamo kako neki šta su varali ili šta nisu bili pošteni, otišli gore, a ona ostala tako. Ona je sretna. Moje investicije su bila deca i nisam pogrešila. Šta sam u njih investirala. Eto. Onda može biti depresija uzrokovana zbog uništenih ili poremećenih međuljudskih odnosa. I ovdje neću nikoga proprediti, ali ja to moram kazati. Uzdanje čovjeka je isto kao da gradiš na jednom klimavom temelju, kada se uzdeš u neku osobu. Jedna od glavnih karakteristika ljudi je upravo to što su oni promenjivi. A u današnje vrijeme, zašto tako puno razvoda ima? Zato što ljubav više nije princip. To je jedno osjećanje ili strast što te drži nekoliko mjeseci i onda splasne i onda već sam se navikao, nema ništa novo na ovoj osobi, malo mi dosadila, još ako se malo i posvađaju, razvod braka, potpis, doviđenja. Ako ljudi ne paze na svoje srce, zlo će ih savladati i oni će početi imati druge misli. To se zna dogoditi i danas. Poznajem ljude nakon 40 godina braka. Nakon 40 godina braka ostanu. Zašto? Zašto se to nekim ljudima dogodi? Zato što oni dozvole da zle misli i mašte o njima rade. Znate, mi imamo neke nagone, emocije tako. I neke od njih nisu dobri. Su grešni. Ali mi možemo izabranjem dobrog principa da to držimo pod kontrolom. Međutim, ima neki ljudi što dozvole da te strasti tako počne njima raditi, zle misli, počne mašta. I to vremenom dođe. A danas pogotovo zato što to uče. Uče nemoral, uče preljub, gledajući TV. Oni gledaju kako ljudi tamo... Danas gotovo nećeš naći film u kojem će neki čovjek koji je biznis, ajde recimo da je biznis čovjek i neka ženska ide za njim i hoće tako, a da on kaže ja nikada neću tako što učiniti. Danas to više ne nađeš na filmu, nego uvijek on popusti, ona popusti, uvijek nešto. A to bilo i u starim romanima isto.
I tako ljudima se pokvari jer oni gledaju to, naviknu se na to i to više nije pogrešno njihovim očima i oni naviknu sebe popuštati umjesto da se drže. Trebate nešto? Imate pitanje? Možemo pričati kasnije. Zašto se to nekim ljudima dogodi? Zato što oni su isto i tjelesni. Znate, osoba koja popušta svojim strastima je često osoba koja popušta i u apetitu. I znate, kada su neke strasti u nama rade ili emocije, to su zapravo kemijske reakcije, to su hormoni koji rade u nama. I budući da su to kemijske reakcije, ti znaš da je to pogrešno, ali u tebi su kemija koja radi protiv tebe. Hormoni, neke supstance. To kod apetita isto slučaj. Znači ti možeš, na primjer, vidiš neku hranu i možeš već doslovno da počne da ti ide slina. A kamoli tek ako si navikao na neku hranu ili... I zato mi trebamo ne biti tjelesni, nego živjeti na onoj višoj razini, na duhovnoj razini, da duh vlada tijelom. I to je veoma bolno kad te neko ostavi, ti se o njega uzdao da on tebe voli, a on te mrtvo hladno ostavi, kao da nikad niste živjeli skupa. To je jako bolno. Ali sjeti se, tvoj život nije ni u tebi, tvoj život nije ni u drugoj osobi. I život nije prestao. Znate, ovo kazujem sada ljudima koji su imali to iskustvo. Kada vam se to dogodi, da vas neko ostavi i razočara vas tako, sjetite se da život nije prestao. Isus je kazao, ja sam život. I dok god Isus je, dotle i život. Razumijete? Život ide dalje. Isus je život. Idemo dalje. On je večan. On je život koji je večan. On je bio, jeste, bit će. I mi se, iako smo ranjeni, ali nećemo ostaviti taj život večno. I ovo što ti se dogodilo se, idemo dalje. Samo, znate, sada ćemo morati nešto promijeniti i drugačije se prilagoditi i organizirati u životu. Sada u tom našem organizaciji života više neće biti ta osoba. Ali ništa, promijenimo način života kako se organiziramo. Nova organizacija, novo funkcioniranje. I ne boj se ako si ostao sam. Sjeti se da si se sam rodio, sam umireš, sam se možeš i snaći. Naravno, u suštini nisi sam, zato što Bog, ti si njegova investicija, nisi sam. I vezano uz to i depresija uzrokovana zbog gubitka voljene osobe. Ne kada te napustio neko, nego kada je osoba umrla. Ja vam kažem još sada, eto imamo ovdje jedan mladi par, a imamo još jedan par. Nemoj vezati svoj život za nikoga toliko kao da on tebi je kiseonik. Da ne možeš da živiš i dišeš bez te osobe. Nemoj toliko vezati svoj život za drugu osobu. Jer kada te osobe više nema, ne možeš disati onda više. Moramo to prihvatiti, svi smo prolazni. Ima jedan slučaj jedne žene što poznam u tom gradiću Brazi u kojem radim. Ja sam nju ima jednu malu trgovinicu tako na uglu, odjeća, obuća, second hand, ali dobra, kvalitetna odjeća, za mene super. Nema ono nešto tako jako kratko, usko, kričavo, za pristojno, eto. I ta žena, njoj je umrla kći prije 2 godine, jedina kći što je imala. I umrla je tako da se ona jednostavno srušila. Mlada je bila, 30 godina prilike. Jednostavno se na poslu srušila jer je bio pritisak na poslu na kojem je radila i to je nekako jako loše delovalo na nju i ona je u jednom danu samo se srušila. Njena mama ne može to preživjeti. 2 godine su prošle. Ona kaže, ja više ne vidim sreću u životu, ne vidim više smisla. I ja nju pitam, pa evo imate ovaj posao i kako vam idem? Ona kaže, posao ide dobro. Znači on ima i dobar posao, ima dobar auto, ali ne može. Ne može
zaboravi svoju kći. I nosio još ovdje u lančiću jedne knjižice tako i slika njene kćeri. Ne može da ju pusti. A ona je otišla, nema je više. Ali ona je još nekako, kao da još hoće držati. Dakle, takvoj osobi treba jedna nova maska za disanje s kiselnikom. To je jedan novi život bez mirisa te osobe koje su izgubili. Znači, svaka osoba kao da ima neki miris, ne govorim doslovno. Ali ti kada si izgubio tu osobu u životu, ti moraš, da bi se spasio sam, da izdržiš tu patnju, moraš uzeti drugu masku i disati novi život bez mirisa te osobe. Zato što miris te podsjeća. To ne mora biti u slučaju ako je osoba umrla, nego može biti ako imaš neke uspomene ili neki stari život koji si prije volio ili neki drugi ljudi. Ako ne može više da budu u tom životu, uzmi drugu masku i diši na nju da se spasiš. Zato što ovaj život više ne može živjeti i to će te iznutra pojesti. I to je kao da provitraš sobu sa svežim čistim zrakom. Da pustiš da i miris te osobe ode van i nema ga više. Osoba je umrla i umrla. I ti otvoriš i dozvoliš da uđe drugi zrak i drugi život i druga maska na koju dišeš. Odbacite mirisa prošlosti ili ljudi s kojima ste bili vezani. Što je bilo, bilo je. Ne možeš više ništa učiniti. Što ako osoba hoće umreti i neće više da živi? Onda stani, ako je to tvoj slučaj, stani i razmisli. Da li si srećan ovako što se stalno podsjećaš na tu osobu što je umrla? Da li si srećan? Ako nisi srećan, zašto onda se ne riješiš razloga svoje nesreće? Pusti teret koji te onako tišti. Otvori prozor, udiši novi vazduh. Što god da učiniš, da sebe pojedeš, ne možeš vratiti voljenu osobu. Diši, samo dalje diši i izaći ćeš van. Sjeti se, i dok si živio s tom osobom, isto si živio sam. Nisi baš sve radio s tom osobom. Prije nego što si je upoznao, živio si sam, bez te osobe. Rodio se, rastao. Kad si se venčao, spavao si sam. Istina da se spavali jedno pored drugog. Ali kad zatvoriš oči, spavaš sam. Ne spavaš ti kroz tu osobu. Spavaš sam. Kad jedeš, gutaš sam. Piješ sam. Kad pričaš, ne pričam ja kroz tu osobu. Nego ja pričam sam. Mislim sam. Znači, i život sa drugom osobom ne znači da sve radiš kroz nju. Ima stvari koje si radio sam. A ovdje ima jedna velika opasnost kada ne možeš pustiti i prihvatiti da je osoba umrla, da onda ponekad đavo dođe u život, pošalje demone i onda ti po noći sanjaš i eto tvoja baka što si jako volio, odjednom ti priča. Ja sam. Ti onako, bako, draga bako. A ono demon se pretvara. Hi. Zato što Biblija nas uči nema više, nema mišljenja, neće se vratiti kući on. Neće više doći kazati, evo bak. Nema bak. I onda đavo tako neke duše muči i pošalje im demone koji, oni znaju kako ta osoba živela. I oni imitiraju njen glas, napravi tako neki oblik kao da njoj sliči pa kaže, ona mi kazala tajne, pa to je sigurno moja baka. I njen glas isto. I onda neki ljudi ili idu kod vračare pa onda tamo im se prikaže ta osoba i pričaju se, znate koliko slučaja ima ljudi koji veruju da stvarno pričaju sa svojim umrlim precima, a to samo demoni se igraju s njima. 4. Depresija koja je uzrok zbog koncentriranja na vlastite emocije. Ta često snađe ljude. Ja se sjećam jedne pacijentice što je došla kod nas. Ona kad je došla, ona je imala samo tako pogled. Gdje god da je hodala tako. Morala ju je naša asistentka moliti da izađe malo na sunce, tako da prošeta se. Za ništa nije bilo, ništa tako. I ja jednom prilikom nju malo tako uhvatim na holu i ja nju pitam kako ste je pričala.
I ona meni kaže, ja ne razumijem zašto imam depresiju. Ja sam uvek tako mi se dogodi. Radim, sretna sam, super, sve ide do maksimuma, imam snage i odjednom dođe depresija i ništa. I ja to je bio prvi slučaj da sam takvu jednu depresiju srela. Ja sam ništa, otišla sam u sobu, sam se molila i ja sam razumjela njen problem. Ona je izgubila cilj. Ona je toliko se zaokupirala poslom što je radila, da ona zaboravila zapravo šta ona hoće postići svojim radom, životom, cilj. I odjednom dođe jedno stanje i onda jadna ja, kako se tako osjećam i tako sve oko sebe. I ja kad sam njoj kazala, vi ste izgubili cilj, postavite cilj. Njeno lice tako odjedno, kao da neku svetlost dobila. Ona je previše se orijentirala na sebe i kad je izgubila cilj u životu i došla ovako, počela se baviti kako se ja osjećam i tako, a jednostavno je trebala da ima cilj i da drži svoj cilj. I prevelika analiza samog sebe, zašto se tako osjećam, zašto ovo, na sebe koncentrisam, opet ne dođeš do zaključka. Nećeš naći odgovor u sebi. To je ovaj problem New Age-a i ovih novih religija. Mislim, nisu to nove, to su stare azijske religije, što kažu da ti trebaš utonuti u sebe i pronaći u sebi božanstvo, kao da drugim rečima hoćeš kazati, ma nisi ti tako loš, ti ćeš nešto naći dobro, samo u sebi kopaj. Kopaj i naćeš nešto, otkrićeš nešto. I šta ćeš otkriti? Ništa nećeš otkriti. Otkrićeš da si ništa i ništa ti neće pomoći. Ja sam bila tako u životu, sve sam analizirala, zašto ovo, kako tako. Ali, sada u mom životu to nije važno. Ja, kada mi dođu tako neke misli, ja ovako razmišljam. Je li to meni sad treba? Je li to meni praktično korisno? Je li to meni važno? Sada nije mi važno. Ima mnogo važnijih stvari. Neću ja sada razmišljati šta sam bolesna kad hoću razmisliti na ovu prezentaciju ili nešto drugo. I sad ću ja, jadna, moram ležati u krevetu, jadna, tako. Neću o tome misliti. Ima važnijih stvari. I ja tražim praktične stvari. I onako neću sve razumjeti, ni sebe, ni život. Zanima me sad ovo što sada moram rešiti. I generalno, kod depresije koja ima uzrok u mislima, što može pomoći da iz tog sveta emocija i što si se izgubio malo u tome, da počneš ponovno da imaš dodir sa stvarnošću. I u tome pomaže rad. Neka zanimacija, bavljenje nekim stvarima. Ne kao beg, nego kao lek. Ne da bježeš ti sada baveći se poslom, ali nekako to će te izliječiti jer će tvoje misli usmjeriti u jednom cilju. A najbolje što može izliječiti tu sebičnost, kada si toliko koncentrisan na sebe, jer to je već dolazi na granicu sebičnosti, je da počneš pomagati drugima. To je jedan od najboljih lijekova za depresiju. Počni se baviti problemima drugih i na svoje probleme ćeš zaboraviti. I izbjegavajte ovo, i kad nemate depresiju, izbjegavajte sećanja ili analize. Analiza, zašto ovo, zašto ona i zašto... Sasecite ih u korijenu. Kažete, moj život nije u prošlosti, ni u budućnosti. Ja imam samo današnji dan. Samo današnji dan imam i u ovom danu želim nešto korisno napraviti. Sad, hoću se skoncentrisati na ovo sada. I ne dozvoljajte zlim i negativnim mislima da se slobodno šetaju umom. One će donijeti rod. Kad odeš u vrt i pala kiša, prošlo vrijeme, narasto korov. A ti posadio tamo svašta nešto, krompire, posadio jagode, posadio cveće, a ono korov narasto. Tako isto, naš um je kao jedan vrt. Ti moraš stalno paziti na korov, da ti ne zaguši one dobre stvari, dobre principe. Sjetite se, mi smo stvoreni da budemo upravitelji i isto tako mi odlučujemo kakve misli će biti u nama. Da li želimo da u našim mislima bude korov ili smeće, ima i smeća, ili hoćemo da bude čist,
da bude lepo, uredno sve. Ima puno stvari, a samo TV je pun smeća. Nemojte misliti, neću ja optuživati nikoga što gleda TV, ali rijetko kad nađeš na TV-u nešto korisno. Većina su to smeća, kao ona pržena hrana. Dakle, kako misliš, tako ti je u životu. Izabravši dobre misli, bit će ti dobro. Izabravši zle misli, bit će ti zlo. Zato što naš um je tlo, a misli je sjeme. Ako staviš dobro seme, raste dobra stvar. Ako staviš loše seme, raste loša stvar. Ako staviš GMO seme, opet nije dobro. Ima i malo modifikacije, dobro, zlo. Najbolje uzeti samo dobro. A ti biraj koje sjeme želiš umom. I rješenje nikad nije u problemu. Uvijek se koncentriši na ono što je rješenje. Koncentriši se na ono što je svetlost, a ne na ovu tamu. Najbolji radnik u bilo kom poslu je onaj koji zna dobro objasniti problem, nije taj, nego onaj koji zna i ponuditi rješenje. Ima ljudi što znaju jako dobro objasniti da je ovo sve zlo i zašto je to zlo i kako se to sve strgalo. Ali on nije najbolji radnik. Najbolji radnik je onaj koji zna i ponuditi rješenje. Tako je isto u našem životu. I to je zlatno pravilo u svim drugim stvarima. I peta depresija, uzrokovana psihičkom bolešću, to je najžalosniji slučaj. Zato što kada ti oboliš psihički, kad dođeš u stanje da ti više nisi svestan, ni sebe, ni ljudi oko tebe, kad si jednostavno bolestan, psihički bolestan, onda ovdje se koriste lijekovi. Istina je da je Isus lečio sve bolesti. Izvještaj kaže da i luđake isto lečio i čak i ljude opsinute demonima. Znači, ljudi opsinuti demonima ne pomaže ti ni psihički lijekovi. Ima ljudi danas što su opsinuti. Ima ih. Zato što Isus može obnoviti živčano tkivo bez problema. Kao malo dete napraviti, sve iznova. Ali liječenje psihičkih oboljenja, kada neko je baš psihički bolestan, to može pomoći, može malo pomoći ako zdravo se hrani, ima zdrav način života, ima zdravo okruženje, ako je prijatna atmosfera, ako čak i muzika koja je prijatna i dobra, to isto može toj osobi pomoći da nema ona stanja, ekscesna stanja. I ljudi vi koji ste oko takvih ljudi što imaju psihičke bolesti, spustite se na njihov nivo i hodajte tim krivim poremećenim koracima. Za osobu koja je psihički bolesna, njezin način hoda, znači način kako on vidi život je možda ovako. Ako ili ne znam, svakako. Da bi ti, on neće promijeniti taj svoj način krivog hoda. Ti možeš njega tako. Onda, da bi ti njega bolje razumio, pokušaj nekako se staviti u njegovu poziciju. Prihvati osobu tako kako je. I ono što vam može pomoći je da se molite Bogu. Zato što, znate, ljudi koji su slabi psihički, koji ne znaju više da se kontroliraju, oni su laka meta sotone, da on uđe u njih i da jednostavno podivljaju. Ako se vi molite Bogu, Bog će i njih sačuvati da ne uđe u njih demon, jer ako dobiješ u kuću demona, ja od tebi. To je jako teško. Zato što demon je neumoran i on radi sve da bi uništio ljude. Poznam slučajeve ljudi koji zato što žive u lijepoj, dobroj atmosferi, dobro su sprijati, a psihički su bolesni ili mentalno retardirani čak, nikada nemaju nikakve napade tako ekscesne i da nešto loše urade. Znači i ta atmosfera oko njih. A šesta depresija, mamina maza. Depresija je uzrokovana razmaženošću. Ima ljudi što su od malena naučili da samo im glatko ide. Htjeli su, da kažemo u prenesenom smislu, Nutellu. Ono masno, što obližeš brkove. Tako su živjeli, pa onda šta im se dogodi? Super im je sve u životu i onda kad padne, plače i ne zna da ustane. I tako djeca isto. Ima djece koji kada su tako super, sve samouvjereni, idu i onda kada padnu,
onda kada padnu i rasplaču se, toliko su u tom plaću da zaborave zašto su pali, da zaborave da su pali i samo slušaju glas svoj kako plaću i slušaju kako odjekuje sobom njihov glas i kako šmrcaju. Eto. Samo to slušaju. Tako ima i ljudi koji postanu depresivni i onda tu patnju toliko uzvise da im ona bude sav zvuk i sve što je u životu, a takvim ljudima treba kazati nije ništa strašno, pao si i podio se. Ima neki što su mali namazi. Sada, za one koji su oko depresivnih ljudi, na prvom mjestu treba imati ljubav. Ako želiš pomoći depresivnoj osobi, ti nju moraš voljeti. Zato što ljubav je jedan princip koji sa sobom nosi jednu atmosferu. I to se osjeti. Ona je lijek, najbolji lijek za čovjeka. Ponašaju se kao da su oni normalni. Pogotovo u slučaju onih koji nisu još izgubili razum. Ponekad kad se neko razboli od depresija, još ima razum, onda ti nekako pokušavaš, a ne znaš kako da mu progovoriš, ne znaš kako da mu priđeš, a to osoba osjeti. I to njih još više smeta. Kada je neko tako, ti se ponašaj kao da je normalan. Kao da se ništa nije promijenilo u vašem odnosu. Ne bojiš se ti njega. To je ona ista osoba. A ti pokušaj pronaći uzrok njihove depresije. Zašto im se to dogodilo? I budite strpljivi. Nemojte očekivati da će osoba možda neke depresije, neki ljudi dugo pate. Nemojte očekivati da će neki možda izaći iz depresije za tjedan dana. Kod nekih traje mjeseci. Moj tata je imao depresiju koja je trajala pola godine, ako ne i više, nakon rata. Kada se vratio, kada nije dobio dobar posao, kada nije dobivao ni plaću za posao što je dobio, i samo je moja mama radila, i on je pao u depresiju. I eto, jednostavno cijeli njegovi dani su bili samo pred televizorom i na kauču i nesretani. Moja mama njega nije optuživala, nije njemu govorila, ajde ustani, pomiri se, nešto tako. Ona je znala da on prolazi takvu jednu krizu da opet sebe nađe. Smeši se. Smeši se. Baš osobe koje su depresivne, tako. A ti ovako. A ti ovako. I ne daj se. Smeši se toj osobi. Nasmiješuj se. Dobro jutro. Nije dobro. Iduće jutro. Dobro jutro. I ti ne daj se. Samo se smeši. I ti ostani uspravan. Nemoj dozvoliti da te oni povuku u svoj svet pa da ti počneš sam da se brineš za njihove divove što njih hoće. Ostani uspravan. I to je najbolja metoda za sve one ljude koji su psihički malo nestabilni ili imaju promjene raspoloženja. Najbolje možeš pomoći ako si ti uspravan. U smislu imaš stav koji nije tako menjam se kako se menja vrijeme. I imaš jednu poziciju, stojiš ravno, nisi grbav ili tako. Tako stojiš. Budi sretan i hrabar. Bez obzira što su oni u sjeni. I budi sretan i budi hrabar. Moli se Bogu za snagu, da imaš mudrost i moli se za njih. Da njima Bog pomogne. I govorite im o realnim stvarima što se događaju. Depresivnim ljudima nemojte govoriti onome, znaš što ova susjeda radila? Znaš što rekao ovaj političar? Znaš što ovo? Nemojte o tome govoriti. Nego ovako, nešto što je njima blizu, što oni vide. Nemojte im puniti glavu i stvarima koje su onako smeće. Nego nešto realne stvari. Ova supa je topla. Nešto kažeš, nešto drugo. Nešto što je tu njima blizu. Stani da ti pospravim krevet. Ali da oni čuju te misli što su realne, što se sad ovdje događa, u njihovom mjestu. I uključite ih koliko je moguće aktivnosti. Ali ne na ono, ajde. Kod depresivnih ljudi, ajde, je muka živa. Nego nekako spontano u neke aktivnosti. Pridrži ovo. Nešto mu hoćete pomoći, tako pridrži ovo. Znači to pridržati. Tako male stvari, mali početci. Idite s njima u šetnju, ako ih uspijete izvući na sunce, super. I nemojte njima puno govoriti, vidi kako lepo, vidi kako ovo. Oni ne vide.
nego s njima samo u šetnju, samo da hodimo. I taj oporavak može trajati dugo, ali polako se mogu vratiti u realni svijet. Dajte im zdravu hranu, jer će im to pomoći. To će ih rasteretiti toksina i često sveži vazduh da imaju, da ne budu u zagušenom prostoru. A ako osoba unatoč svemu ostane rob sebe i svojih emocija i potamljuje se vid sve više, to je znak da tijelo preuzima vodstvo. I onda treba neke drastične mjere da se osoba trgne. Jer kada ništa od ovih psihičkih načina i metoda, kako da joj pomogneš da izađe van, ne pali, onda je moraš ne ošamariti, ali objasnit ću vam. Ima jedna psihologija i jednom je prilikom došla kod nje jedna devojka koja je jako pala u depresiju zato što u školi su je uvijek maltretirali. Ona je izašla iz škole i dok su svi išli u školu, ona je bila kod kuće i polagala ispite samo odlazeći na ispite u školu. Ali naišla na nju depresija i strahovi da neće ona uspjeti, da svi drugi idu dalje, ona neće uspjeti, neće imati uspjeh, neće upisati školu. I onda su njeni roditelji uspjeli ju dovesti do jedne tamo poznate psihijatrice, mislim da je psihijatrica. I ta psihijatrica kada je nju vidjela, znate što ona nju kazala? Šta je tebi? I vikala na nju. Ona je na nju vikala. Ona je na nju, dođi sebi. Ne znam točno koje riječi je govorila, ali je govorila velikim glasom da ju je stresla. Tako. I ona je došla sebi, ta djevojka. Razumijete? Ima neke mjere koje su drastične da se osoba trgne. To može biti neki grubi potez, povišeni glas, nagli potez. Ali za to trebate mudrost od Boga. Ali to je samo onaj stanju kada osoba već toliko je postala rob tih svojih emocija da ništa što si drugo probao ne uspije i kad vidiš da ju gubiš. Onda treba raditi neke mere puno strože i grublje. I znate što? Takva osoba zaslužuje da vidi gnjev. Zato što to je jedan već oblik velike sebičnosti. Kad ti toliko si na sebe skoncentrisan. I ona zaslužuje da osjeti malo gnjeva, zato što to nije pravedno, toliko biti sebičan. Razumete? Da se osoba uplaši i da dođe sebi. Ali to na kraju metoda. I to mora biti čovjek jako mudar. A ima i posebna depresija koja je uzrokovana nadprirodno. To je zbog nekih viših ciljeva. Međutim, to je jedna sasvim druga tema. Ako ta depresija je nadprirodna, ako prelazi tvoje mogućnosti, ti možeš pomoći uvijek osobi ako imaš Kristovo prisustvo u tebi. Znači, ako je neka osoba depresivna, što je, na primjer, savladao demon, ne možete razumom, snagom savladati demona u nekoj osobi. Samo ako je Krist u tebi, on je car koji nikad ne izgubio bitku. On je knez svjetlosti. Samo tako možete pobijediti. Ja sam slušala iskustva ljudi, žena, supruga, čije su suprug ili supruga dobili demona i nisu mogli izaći iz tog stanja. Ali onda ako je Krist u tebi, onda se vidi tu borba kada knez svjetlosti pobjedi kneza tame. To su bile velike borbe, što su nam ljudi pričali. Ali kod većine ljudi to nije tako. Međutim, ako i do toga dođe, onda samo Krist može pomoći da pobjedi se nadprirodna sila. Znači, jedan rezime, da završimo. Depresija je jedan veliki vid. Ali ne boj se. Možda će doći u tvoj život. A ti provjetraj dobro prostoriju, da izađe zla atmosfera van. Depresija dolazi ponekad koracima. Danas nezadovoljan, sutra nezadovoljan, prekstra, skupi se i onda pukne i onda si gotov. Eto. A ti svaki dan, šta god da si zlo proživio u životu, nemoj skupljati. Nemoj biti sakupljač smeća. Nego ti to baci van. Dobro provjetraj svoju prostoriju uma da izađe van. Izaberi uvijek čisti vazduh. Iz principa. I diši. Kada su depresiji, kada je teško, ne zaboravi da dišeš. Nemoj stati. Diši. Diši. Diši.
I znate, kad trčite, šta se događa? Mišići rade sve više, ugljični dioksid više izlazi, moraš brže da dišeš. I šta se događa? Udišeš čisti vazduh, on uzme van i izbaci ga van. I tako je to. Malo ti je teško sada, trčiš, patnja, ali diši, jer ako zatvoriš usta, ćeš pasti dobro. Znači, kada dođemo u takva stanja, ne zaboravite disati, provjetri, diši. Život odozgo. I izaći ćete van, ako želite. Ako ne želite, nema toga ko vam mogu pomoći. Ali ja sam sigurna da mi želimo. Da ne želimo ostati tamo, u svijetu. Neka nam Bog pomogne u tome svima.